سیامند حاجو سروک برای کردستان سوریه الاستودیو میوانی منه که سیامند بخیراتی شباش چه هایی باشی سپاس باش خویاییته به نوش رو جوای کردستانی هاتی نه بله از راست سینور هاتم استودیو یاتر بخیراتی تازانم تو واسطه بویه سینور حتی فرجی ریا من خواست لسر لیوگرا کردی با آخفن و شاندك هفبشيا كردي هاتبو آوا كرن شاند حتى نها نچوية شامي بحثا ليوگرا كردي تي كرن كود 2014 دا ريكفتنا دهو كي بحثاوية كي كربو بيشيد خازم برسا ليوگرا كردي بكم احتمال آوا كرنا ليوگرا كردي هيا كاكسيامت از باورناکم اف وری آواکرین راست انجمنان اجتماعی ویدا خوازید که بس باوریام دا بری کنفرانس چه بوبانه و بری لفحات سرشانده که هفبش هاتبانه کرن گرکه اف مجار هاتبانه آخفتن و نکرن انجمنان اجتماعی نپیدی و نئیداری افکر گلکی بالکیشه گو لفحات نکچید بی یا تفکر سیاسی کردی کی بای انجمنان اجتماعی و پیدی و سرلیفگری گفتگو نکرن یک یاد دوا گرکه بری ام بیجن ام چیز شامیت خوازن ام بپرسن ام چاوت خوازن خبره و ببین دوی اداره ویرانگی بردوام به وکا میناک دستورك جبوي كرسانا سوري هاتبانا تشيكرين يعني او هرميت بين كنترولا كرداتا عقد اجتماعي يا بي دي هيا سر هاتبانا گفتگو كن لف هاتبانا كرين ام چاوا هريما خبري فبين ابنا هاتكرين باش لي وگرا كردي گرينگه تدبيجي كو دوي دمي دورا آوا كرن هريان دي گلكي گرينگه ام قناغه کنو در باس دکن گلک هرتن سوری دا چه بون پشتی بشار اسد چون گلک گروپیدی و که علوی درزی دخوازی سیاسی نظمان دوی املی وگره کش خارجی سیاست خاره بکن ام کارن جم فدرالیه بمن یعنی دوی ام دخواز ندی بکن درزی دخوازه سرخبونه بکن دوی ام بفکرن افجی کاری دخوازه که کرده به لو ماجی گرینگه لیوگر افلی وگره تانی زمان وری افکرن و ام راستی لیوگره که سیاست خوشی بکن اف گلکی گرینگه از نبینم افت بی بس گره که اف ایرو بری سبب بی یعنی کرد دخوازه سرخوبونی بکن گره که ام پی بفکرم چون هم دخوازه سرخوبونی نکن درزی اف نو دساله تفجرا واچه بوا و دخوازه سرخوبونیت کن و ام بینن گو شرع بن دخته ده براستی نرينا خود جوهري بري درزي دا خوازا سرخبوني بكن شرعت جو خطا صورة ننافندي فدرالي خطا صورة از گفتگو ناكم بشتي درزي دا خوازا سرخبوني كر يعني جروبكش درزي دا خواز كر شرع نرينا خود جوهر جو بس سر پارچبونا سوري از نقاش ناكم وكيدي يعني خوفاقرا براسي هنا كي دفي ام اوبجكتيف بفكرن يعني بتشتكوانيا خورتها اسرائيل حتى درجه امريكا لي كرد دخوازه سرخوبوني لسوريا بكن وكي بشكريا كردان بكن از نظام حتى قاسي براستي اسرائيل وسابشتا درسيا يعني دوي جاگرها بي دوي بهوريات ملطيتا وري ودرزي في دكن درزي ريفا بريكا وحيا خو بهورن بدخوازي خو بهورن وغان وي بهوريه بيشتي بويرين سويدا بون گو نكارن في رنگي دانو صناب شاميره كنو نكارن بين كنترولا شاميده بيجين لو ما هجماره كمزن درزيا دخوازا سرخبونين نمجبوره سر بكوي يكفي دخوازي بس ليك زانبي چیز دخواست کم سیاست وکا تجارتیه وکا بازرگانیه دوی دخوازی خبلنکش بوید کار بیت شتکی بستینی و از دوی بهوریه دم پیشتی تصریح شرح گوت از بسر پرچبونه گفتگو نکم دوی ام راستی زن بین ام چه دخواست دکن و چه رنگی ام کارن بگیرن دخوازی خو از نبیشم دوی ام ایرو دخوازه سرخبونه بکن بس دوی ام راستی گفتگو بکن نه کاری دخوازه که کردی سوری به دخوازه سرخبونه یعنی کرد هر دمه و بدن پیش کل سوری بشکی کردستانی هیا جبر که هیدی وکه از پید حسم که بناوی جدا بحث کرن زیده بحثا کردستانی نای کرن
لسوريا انجل روجافای کردستانی وصايا بالكيش بري تشخاصي فيديو مديت سياسة من داركي كرد دبيجي اش كردستاني حاتم روج افا افتي ويواتي جو كردستانا سوري نه كردستان يعني جبو جبيدت بكردستان جبو في دارت بيجن كردستان سوري نابي كردستان راستي سياستا وصالي تشوي هشت ام كردستان سوري نماك كردستاني بينش لو ما قلكي جرينجا ام هرجار بيجن كردستان سوري بوين بيجن بشك سوري كردستان ام بيجن روج افا ام بيجن شمال شر سوري بس قلنا كردستاني بكارناين تبحساب بشتيكر تقول درزي بشتكا واحية بهوريام ده بشتكا ماجي هيا زيدتري 6 مليون كرد هنا حمو يعني هر 6 مليون بشكرتي كردستان سورينا ومديد بشتي كونفرنسي كردي هيفا بينجا تشيبو هر چهار پارچه کردستان یعنی هر سه پارچه دی تفکر سیاسی هر سه پارچه پیروز بعیده و پیشگرت بون کردی سوری را اف پشتامه و وکی دی هزه کی مزن یلشگری کردی سوری های هزه سوریه دموکراتیک تشتكيدن مثلا حطانها شرع نآمده کو پیشوازی شام دا کردیا هف بش بکلی بری دم که ما بهست بری چند روزان یعنی گوتی از آمده ما پیشوازی شام دا انا کسی بکم لگور نریناته که اکسیامند کرد به هفرا بچن شامی یعنی او شان دا کش قامش رو در کتی یان او شان دا چه شامی یان جبتا اوهی شان دا کدن نا چه شامی و نونرتی همو کردان از باورکم گلکی گرینگه شانده که کردی او شانده انجامی کنفرانسی هیوات بینجا بو گرکه او هری شامی استوی ام بیجن گو اف پیدی و ریوبری گلک شانچیانده و هوریام ده جبر اف کنفرانس بین سیوانا کاک مظلوم عفدی چه بو گرکه او شاندی دی نما چوبانه شامی او شاندی ریوبری گوتبانه اوینونری کرده اویش بوی کرده چون گفتگو کم بس پیدی تکو شاندی خوشیاندن اداره شاندی خوشیاند قصدی شاندی خوشیاندن افشاشی دیگه گلکی مزن بو عالیه دی گرک بو نچوبانه گرک نچوبانه گرک گوتبانه شاندک چه بو او دخوازی کردات نیزمان جبر شاندی پیدی و یه اداره سر کردستان سوری بازار دکن نو سایه گو سر يعني او منطقات بين كنترولا قصدي بكردستان سوري مسألة عسكري برا مناقشة بكن مسألة إداري برا مناقشة إيه باشا مسألة إداري سياسية مسألة إداري شيء برورده برسكة سياسية ويد دبستاني كردي بين وين كردي بين شو زمان ويد هرمي دد إداري ده رسمي بين كردي عربي بين أفهموا برسي سياسيين نبرسي يعني إداري أفبشك ج دخوازی ویشانده بی وکی امی چاوا خبری و بن و موظفی هرمام و شامی این یه هرمی بن و چاوا این تعین افهمو برسی سیاسینا ادارینا بس دنکاری و جف جداب کی و یه لشکری جیت نکاری او بخوصایا د حمو دانوستاندنا دا یه سیاسی گوچید بن و ولاتی دروشا سوری دا شاندکت سیاسی هیا برسی لشکری جی نقاش دکی کی سینور پاریزی چه رنگی سینور ای پاریزن کردستان سوری و هزی نافخوی کی و ابری اف پرسی سیاسی نه سیاست من داروانی قاشت کن و دوباره یه لشکری و بجیتین جبرولوژی از بهارد کم انجمنان اجتماعی کتا خفکه کیدا گرکه هکه نکت بخفکیجی قبول نکربانه گوتبانه ام روجا افشاند هاتا دامزراندن دوی افشاند دی بسکنی یعنی تشتكي ديجي يكاري بكي شاند هاتنا تشيكرن يعني قال كوميتا هاتنا تشيكرن او خوص هيا شاندك جشتيد تشي نقاشي بجشتيد كي دوفرا كوميتا تينا تشيكرن بس كوميتا هاتنا تشيكرن وكي كاري بو بيجي باشا انجمنان اجتماعي وبي باشا كيفا كوميتا بيجي صدي بينجه اندامي كوميتي و حوالي انجماني يعني تفكرادي سياسي بن وچن دانوستان لكن نه جبو پیش جبو دما پیش تو دبیجی دویج نهوشم و ریو بریا خسر به سری خو نچن شامی یعنی الگورکم مشتفیم کر دوی انا کثیر بچن شامی یعنی جی به اندامشان دا کردی را بچن شامی وصل وچینا بی تله شام مثلا جوینال پیش هست احتمالا که مثلا جوینا پاریس چی ببه وصل از مطمئن منم چاوا ام سیاست کن براستی شان چه بوا نونری کردی سورینا
گەرەکە کاری دیپلۆماسی بکن چوبانە دانوستاندن گەلک و وڵاتی ئۆروپی بە ئەمریکیارە بە بریتانیاە کردوانە ئەف نەکردن ڕاستی حتان هەل شامێ ڕوونیشتینە لینگدانینە سەر لنگ و لە هێویا شەرعن وا داو بکێ بەس دەکاری بوو دبەرە کار نەجیبکاری بوو دەخت بکێ دەما هوندناوە ئەنە کەسێدا بوون کەسێکی ئاکتیف بوویت دیپلۆماسیە ئەنە کەسێدا ئەف شاندا کوردی کەکسیامە دکارن بێ شامێ دیپلۆماسی بکەن لە دەرەوە کاری دیپلۆماسی بکەن کی ڕێلوا دەگرێ کەس نکارێ ڕێلوا بگرێ شام نکارێ ڕێلوا بگرێ مافێ vێشاندەیە دانوستانی دیپلۆماسی بکێ مشکلامە گو ئەم بەهۆریامە گەلێک جارە بمەنای ئەم بەهۆریامە وڵاتێمە نای وشبەرلۆژی داخوازێمە گەلێک جارە قەلسن بڕاستی ژبەرلۆژی ئەس بینم مافێ vێشاندێ دانوستانی سیاسی بکێ بەس ئەفشاند نەچێ بووە ji بۆی هەرێشامی ژبەر گو وسابانی بهتر دەخل شامێ کردبانە گو ئەفشام هەرێ ژبەر نەقەسەدێ دەختێل شامێت کێ نا ئیدارە دەختێت کێ گو ئەفشاند هەرێ و ئەنجومانانی نیشتیمانیژی دەخ نەکردی حتان ها شامیش بۆی ئەفشاندا گونونەرتیا کوردی سووریت کێ گەل هەف هەرن داخوازەی کووردا جیبێن شامێ گەلێکی سپاس سیامەند حاجۆ سەرۆکی بەرەیە کوردستانە سووری میوانی بکوی سپاس